Ajmo da pređemo. Hoćeš da pređem na drugu fotelju? Ne. Dobro. Može to da ostane. Može. Kad sam već podesila sve. Da se ne mučem. Dobrodošao u moju novu emisiju Bez filtera. Pa ovo je stvarno toliko časti, nevjerojatno. Čestitam ti na novoj emisiji. Svi početci su jako uzbudljivi, često i teški, ali nedostajaće ti. Hvala ti puno na lijepim riječima i podršci, znači mi. Podigao sam se ulice 4. Proleterske, preko puta Sava Penić škole i pored kina kulture, pored blizu vrtića Bubomara, Doma zdravlja, muzičke škole, stare vatrogasne, to je moja duša. Koliko se promijenio grad i neki kvartovi od onda kad si ti bio klinac i evo sad? Bilo je, čini mi se, dosta više ljudi na ulicama. Bilo je više posebno jer moj, opet je taj dio cirkulisanja, cijeli centar i Korzo, glavna ulica, sad teško koju noć, čak i ono kad je bio i pazar i čak kad je ljeto i kad je lipo vrijeme, teško ćeš naći krcatu ulicu Slobode, kao što je to nekad bilo. Uveče također ne vide se ljudi da bleje napolju, da bačaju fore, da se dobacuju jedno drugom, da se gledaju, da se odmjeravaju. Ne znam što rade ti ljudi. Sad je krcato automobilima, ulice su krcate automobilima. Jeste, baš se ne može proći. I ljudi samo po kafićima sjede, više nema klupe, kvartovi, rijetko gdje. Pa ima i toga, ali ne kao što je bilo. Ali meni je to sve, eto, normalno sam, ne znam gdje su ti ljudi, što rade, kući su, ne znam, igraju igrice ili kako. Nije mi jasno, zato što valjda smo malo porastao broj stanovnika, ali su, možda su stidljivi. Ja mislim da smo postali stidljivi, strašno stidljivi i smjerni i nekako možda i veći vjernici smo, pa ne možemo ne želimo da se previše eksponiramo. Ja iskreno bih to prepisala ovim društvenim mrežama. Mislim da su ljudi previše zauzeti Instagramom, TikTok. Ali to možda radiš i kod česme, to mi nije jasno. To može kod česme, vas 10 se okupite i šaljete reelove jedni drugima, ali makar ste napolju. Mislim da je to okej. Sviđali se moj modni detalj? RFL. Fenomenalno. Umjesto nekog cvijeta. Pa jeste, zaboravio sam cvijet, ispala mi je ova ruža, na usput pa taman sam iskoristio. Rekao, ću li Bajaderu, neću, a Bajaderu ću sljedeću emisiju. Može dogovoreno. Kaži mi što se tiče muzike, ja bih rekla da si ti jedan od rijetkih, ajde da kažem, old school repera ovdje kod nas. Ali dobro, old school je, ja ne mogu biti new school kad imam 35 godina, nikad. Da, ali si zadržao, nisi podlegao ovim novim muzičkim pravcima i ovom novom repu koji govori o nasilju, o drogama, seksu, oružju i slično. Pazi, opet si zadržao... Rep je vas da govori o tome, izvini što te prekidam tvoja emisija. Rep je vas da govori o tome. To da se samo je govorio na jedan način sa prihvatanjem neke realnosti, ne... Ali ne na baš ovako eksplicitan način kao sad što se to... Ne samo što eksplicitan, nego kao ti u pjesmi priželjkuješ da je to je dobro, priželjkuješ da se to dešava i na neki način... A bojim se da ti ljudi, a što je najsmješnije od svega, ti ljudi, izvođači koji to propagiraju, sami su pudlice, obično su fina neka djeca koja pokušavaju da zarade na onaj shock value. Misliš da su oni privatno totalno drugačiji? Apsolutno. Gangster repa nema, gangstera više repera opasnih slabo, tako da to je sve da se zaradi koji gift na live-u i to je to. Tako da to mi malo smeta, jer nekad se priča, o repu se sve vrijeme priča, ali nekako kad neko to iznosi, ili sam to radi, što je opet rijetkost, ili je makar baš blizu toga i može da posvjedoči, ima neki kredibilitet ulični, da to može da iznese. Rap je to vazda bila tema, ali i zvuk se dosta promijenio. Mnogo je bliže i mainstream, mnogo je bliže i popu, mnogo je bliže i turbo folk kreacijama, tako da to što ja nisam podlegao tome je više zato što mislim da mi ne priliči. A znaš što se najviše bojim? Da ću da poludim po stare dane. Da ću da poludim po stare dane kao neki kolege sa estrade vidim koji su počeli da se sad sa 50-60 godina drogiraju, da snimaju te brže pjesme, da se slikaju, snimaju i to. To je sve neiživljena mladost. Moja mladost je dosta iživljena, ali ovo što sam preskočio da ne radim tu novu muziku možda me stigne. Plašiš se toga?
bit će svašta. No ne samo to, ono, zamisli da krećem i ostale stvari po klubovima, pa žene, pa random uhvaćen sa 3 starlete, povraća tu ispred stadiona. Ja se skoro nadam da nećeš doći u tu fazu. Ne znam, ja mislim doću. Jaj, mi ćemo biti tu to da ispratimo. To je to. Budite tu sa fotoaparatom. Samo me pripodigni posle kad završiš slikanje i tagovanje. Samo me podigni me na klupu da spavam. Kad pominjemo tu novu muziku i te pravci i miješanje repa sa nekim folkom, zanima me tvoje mišljenje o The Singerici. S obzirom da on sad pjeva, baš miješa taj kao neki rap sa folk muzikom i... Njega, na primjer, apsolutno podržavam. I stvarno, jako mi je simpatičan, podržavam zato što to je jedini ispravan način da se radi ta muzika. Pritom momak vidi se da nije budala, totalno vidi se da namjerno to radi. I mislim da ni njemu nije lako. Ja sam već komentarisao i dosta me ljudi pitalo i privatno i ovako, očekujući da se ja zgrozim što on udara nešto patikama, glav, to mi je sve super. I ozbiljno, bez ikakve ironije, ja to ne mogu da radim, ali on može i ko može to treba da radi, jer treba baš živci debeli za to, treba da si non stop u nekoj žiži, da se non stop, koliko se njemu ljudi obraća, taj život non stop po emisijama i to stalno da je tako, da se ispira, da javnost ispira usta tvojim imenom, nije lako. Uglavnom, on je prepoznao u kakvom je stanju naša muzika danas, koji je mentalitet omladine, koliko su roditelji uključeni u odgoj svoje djece i sjajno je to eksploatisao. Ja ga tu u suštini, sad glupo reći, podržavam jer ja ga niti slušam, niti idem na njegove koncerte, ali ne osuđujem ga i nadam se da će da uspije i želim svako da uzme pare kad je show biznis u pitanju. Tako da svaka čast. Sad ćemo pređemo na neke druge teme. Reci mi šta je ono... Hoćeš da pređem na drugu fotelju? Ne. Dobro. Može to da ostane. Može. Kad sam već podesila sve. Da se ne miče. Šta je ono prvo što te privuče kod žena? To je zanimljivo bilo kako se mijenjalo od klasičnog izgleda, koji je uvijek u tom do priče, obraćanja, interesovanja, a tek uživo je potpuno, uživo energija, miris, boje glasa, to je nešto što i ne želim da priznam sebi, zato što u dosta slučajeva ću da odaberem neku koja mislim da po nekim, da kažem, nekim mojim fizičkim, iako nemam, da kažem, tip, ali uvriježeno nam je dosta neki standard po pitanju fizičkog izgleda koji nas onemogućava da iskusimo predivne stvari sa osobama koje ne ispunjavaju, a koje su kao karakterno i inteligencijom mnogo zanimljive i obogatili bi nam mnogo iskustvo. Propuštamo zbog isključivo fizičkog izgleda, a posebno ako gledamo non stop ono što se plasira na estradi, na televiziji i slično. Tako da ne mogu sad da kažem humor, oči, ne znam, miris i to, ali definitivno vidim što sam stariji da je fizički izgled, to je uvijek, to je najčešće razočaranje. Kad me to prvo privuče. A da li ti se desilo da te neka djevojka, žena, privuče fizički? Ne tuđa žena. Tuđa žena. Ne tuđa. Kad si žena, djevojka, žena. Dobro, žena, djevojka, dobro. Da te privuče fizički i da stvoriš neku sliku, možda da je idealizuješ u nekom momentu, da stvoriš neku sliku određenu o njoj i kad je upoznaš da se razočaraš. Da li se to dešavalo? Svakome se to dešava, ali tako, Teodor? Ja mislim da se to i tebi, da to se ljudima dešava. Meni se svaki put to desi. Ali to se dešava. Slušaj moju taktiku, ja pomislim sve najgore o djevojci. Sve najgore, znači, ova će sad... Očekuj najbolje, a misli... Ne očekujem ništa. Ne. Baš najgore. Uđemo sa minimum kriterijima i onda malo pozitivno iskustvo se, makar me oduševi nečim. Ne može biti najgora na svijet i onda nešto od toga se... Ali treba da razmišljamo i o nama. Što mi nudimo u tom odnosu? Kakvi smo mi? Plinimo li mi ljepotom, karakterom, talentom i slično? Tako da to prosuđivanje, mislim da čovjek malo treba se opusti i posebno kad upoznaje neku novu osobu, bilo za vezu ili za prijateljstvo, ne treba da je stavlja pred sud, već
da organski vodi razgovor, trudi se stvarno da se slušaju, poznaju, onda će to biti masu lakše. Biće bolje iskustvo, nije ovo iz nekog moralisanja ili mudrovanja, nego onda ćeš stvarno upoznati osobu. Ovako sad ti pričaš sa mnom i ti mi fataš greške. Non stop fataš greške, evo ono kao crvene zastavice, one čuvene. Refleks. Mislim, ali to ide kasnije. To ide malo kasnije, ovako polako pušti. Možda taj dan ta osoba baš nije dan, možda je trema, možda se desilo nešto privatno i ne treba malo spuštiti kriterijume jer ljudi smo opet. Da, ali ja mislim da je sad nekako neko pogrešno vrijeme došlo da se generalno ljudi dosta foliraju. Ne znam, ja iskreno ne znam iz kojeg razloga i zašto to radi, zašto imaju potrebu da pokušavaju da budu nešto što nisu. Ali dosta njih ulazi u vezu kao neka druga osoba, kao neka druga ličnost i tek nakon nekog vremena pokaže svoje pravo lice. A to zna da bude uzbudljivo, ako pričamo o nekoj vezi koja sad ne pretenduje da bude baš ozbiljna. Zna da bude uzbudljivo, da se pretvaraš da si neko, sad u jednom momentu ti ćeš morati da pokažeš svoje pravo lice. Kad tad, i to će biti, treba da si spreman i na te posljedice. Pazim kad kažem da nas ovo rade prije nisu, vas da su ljudi folirali. Ljudi lažu od kad su stekli svijest o sami sebi. Ali mislim da ove društvene mreže utiču masu. Zato što danas se niko ne upoznaje ovako na ulicu. Priđe ti kad ti je zadnji put prišao momak u kafić. Klubu, na ulici, sad ne mora to bude neko vulgarno, samo da ti je dao neki, ne znam, ili kompliment, ili da ti se obratio, predstavio, pokazati svoj rukopis. Ili ti, jel da, uvijek je muvanje, vatrice ti šalju na storije, prepostavljam, i ti... Ili eventualno čekaju da izađem iz kafića i onda me zaprate i napišu, vidio sam te sad, to je bokišku, baš si slatka. Ali baš zbog toga, zato što živimo jedan život na društvenim mrežama i onda uživo jako teško ne folirati se. Ti moraš da se foliraš po tom pitanju i mislim da je to recept za jedan jako nesrećen odnos odmah, ali nekad je to teško spriječiti. Šta misliš o momcima koji, meni se dešavalo nekoliko puta, ali me zanima tvoje mišljenje. Šta ti misliš o momcima koji se javljaju djevojkama i preko poruka, to je obasipanje pažnje, kao sve najbolje, znači bukvalno, a onda kad me vide na ulici, manji su od makovog zrna, ćao, kako si? Pa to je logično, jel? Bukvalno su manji od makovog, ja onda stanem i ono kao... Pa zar mi ti nisi, jesi ti ovaj što mi šalje smiješne mamačke po cijeli dan i kengure. Šta misliš o takvim tipovima moma? Pa još jedna nuspojava života na društvenim mrežama i potpuno šizofrenije i podvojene ličnosti. Jer da se ne lažemo, ja i ti isto, pošto se dosta provodimo vremena, imamo svoje projekte i pokušavamo da privučemo određenu grupu ljudi, to je već profesionalna deformacija da mora biti malo, poziramo, ja i ti poziramo. I onda se teško je u glavi, glava ne zna da ti to radiš radi posla ili radi nečega, nego usvaja polako tu ličnost koju nisi ni mislio da bude tvoja u realnosti. O takvim momcima, ne znam, mislim da neće dobro proći, makar neko djevojka kao što si ti, tako da sami će valjda zaključiti u jednom trenutku da im ta fora, da će morati malo da skupe hrabrost i u stvarnom i IRL, što se kaže. Ali ja ne sudim takvim ljudima. Inače, vidiš i sama kakvi su komentari na Facebook postovima, na društvenim mrežama. Opušti se čovjek, siguran je, u 4 zide, leži na krevetu, ovako kucka i kaže, vidi ovoga, i tu svašta kaže, a opet uživo to potpuno drugačije. Uživo nikad ne bi mogli da iskomentarišu nekoj osobi nešto tako negativno kao preko društvenih mreža. Tako je, a s druge strane, evo, i mogu da ti dostupna si. Dostupni smo i onda mi se znamo, ja gledam svaki dan na story, gledam ga svaki dan u postovima, sad ja mogu da mu kažem, da mu priđem, da mu pošaljem poruku koje si najsmješnije poruke dobijala od ljudi koji se uzimaju previše slobode, da kažem, kao znati se 100 godina. Evo ja ću ti ispričati jedan svoj, možda da se sjetiš. Meni je obično, sad dobro pišu i djevojke i muškarci, u smislu kao, dobro, ne pričam sad o pohvalama i slično, ali jedan me čovjek pitao u 3 ujutru imam li broj za dostavu u Budvu. To je prvo obraćanje, to je stvarno meni super. Ili tako nekako
neki znaš, kao znamo se 100 godina, to što on mene gleda svaki dan, ja sam onda kaj iz kuće. I onda pisanje i upad. Ne znam, mene obično sad ne mogu da se sjetim nečega poput... Nešto što nije samo muvanje, da kažem, nego nešto kao tu si mi iz kuće. Pa ne znam, meni se, ako se uopšte to obroji, meni se djevojke, na primjer, jave da pitaju gdje si radila trepavice, gdje si radila obrve, gdje si radila nešto u tom fazonu, ali bukvalno u zahtjevima, znači to nisu ni osobe koje ja pratim, nego u zahtjevu mi stigne poruka i ja stvarno na te poruke takve odgovaram, jer ali bi bre bilo da se predstave, da se kažu čao, ne znamo si, izvini, ja sam ta zanimala. Ali ono kao samo odjedno gdje si radila trepavice, top su ti. Pa to je to. A momci, na primjer, tako kad mi se jave, oni mi se jave, nikad, na primjer, nijednu poruku me ne pošalju i prva poruka... Dick pic? Nisam, znači, ne znam, jednom sam možda dobila takvu poruku prije, ne znam, 4-5 godina, baš davno. I stvarno nisam. Ali ono u fazonu kao... Ti si maloljetna bila tada? Nisam. Sada tužiš, da ti je bio kompliment, vidiš. Ali sad možda ne znam, u fazonu... gdje si čutra da nećemo pića pijem? Gdje si čutra, dobro. Ja ono kao čitam, brate, ja sam evo čekala, još idem kući dosadno i čekam ti da mi se javiš iz vedra neba i pitaš me ono... Predstavi mi se makar. Ali baš ono, niti se znamo, niti ja pratim to. Preporuči se. Katastrofa, ali svega ima. Svega ima, stvarno nekad smijem se na te neke poruke, zanimljivo mi je. Tipa kad ako neko u nekim komentarima nešto krene da me vrijeđa, iskreno mene, da li te inače, eto tebe sad pitam, da li te vrijeđaju neki takvi komentari, kritike ili nešto negativno? Da li te dotiče to zapravo? Pa battle rap iskustva imam dosta, meni je svašta rečeno u facu u tim takmičenjima, tako da teško može da me povrijedi Miško iz Priboja. Ali ne zato što to nisu njihova mišljenja, nisu ti ljudi, oni me ne znaju i to je sad samo usput što će da bače foru neku ili za muziku ili za fizički izgled ili za bilo što, ljudima je dosadno i ja generalno ne shvatam, moramo da manje shvatam ozbiljno društvene mreže. Vidiš da ljudi prijete pa ti pokuca policija na kuću ili ti pokucaš na kuću pa kaže izmini se, a tako baš mislio i slično. Tako ljudi će ono da prijetiti, da upute ozbiljne prijetnje, ali naš kapacitet mozga koji mi koristimo dok ovo radimo je neđe 0,5%. I to stvarno uvijek moram da uzmem obzir, čak i kad su pohvale u pitanju. Moraš da uzmeš obzir da je to, tada to možda je dobro raspoložen i onda te pohvalio, isto kao što taj nije bio dobro raspoložen pa je ti napisao svašta. Tako da bilo bi mi baš teško u životu kad bi me to pogađalo. Mene ne pogađa ni ovako, sad kad čujem da je osoba rekla u stvarnom životu nešto za mene, dok god nije stala ispred mene i to mi je rekla. A ovo su avatari, ovo su botovi, to nisu stvarni ljudi. Ja stvarno, mislim jesu, ali nisu njihove stvarne ličnosti i to treba da uzmemo obzir. A sad ćemo da igramo jednu kratku igricu, brzo. Ajde da igramo kratku, brzu igricu. Ajde. Da li ti je ikad prišla osoba iz tog pola? Je li to sad? Ne, sad... Dobro, ja sam radio u Americi dugo. Radio sam u raznim krajevima svijeta. Nije u Podgorici. Mislim da nije ni u Crnoj Gori. Kako se osjećao u tom momentu? Šta je bilo prvo što si pomislio ono kao? Svaka mi čast. Pa ne što ću da pomislim, to je na kraju kompliment. Zavisi sad je li osoba navalentna ili nije. Ali, mislim, ja znam ko sam, kako se ponašam, oblačim, govorim, tako znam da nije osobu privukla moja neka ženstvenost ili nešto. Znam da je privukao ga je moj testosteron, tako da ako je njega, vjerojatno će i neku djevojku. Tako da nisam po tom pitanju, ne smeta me ni malo. Bitno je naravno ponašanje, isto kao kad ti priđe osoba suprotnog pola, navalentnost se ne cijeni nijekoj varijanti. Ja sam tada pozvao me na piće, ja sam rekao hvala ti, mislim da se moje djevojci to neće sviđati, tako da ne smijem, ali eto, mislim da je to najbolji način da se odgovori. Ovdje su malo teški za to, neko će dobiti batine, ali nadam se da si to polako mijenja, jer ako si ti siguran u svoju seksualnost i u svoju ličnost, nema ko da te vrijeđa to što ispoljavanjem drugačije. Da li si ikad bio
u javnosti odbijen od strane neke djevojke koje si možda prišao ili tako nešto? Naravno. Ti nisi od djevojke, jel? Ja nisam od djevojke. Nisi od djevojke. Od osobe suprotnog pola, opet pričamo. Naravno, mislim, to su ono što je škola, gimnazija, fakultet, takve stvari, pa čak i ovako ono što smo pričali. Kako se izboriš sa odbijanjem? Isplačem se, šalim se, mislim, pa plačem u sebi. Jer mi ne smijemo da plačemo, pa u sebi moram plačem. S obzirom da si muškarac, da li ti to i ako da, koliko poljulja ego? Jer znam da momcima baš poljulja ego kad ih djevojka, kakva god je djevojka kad ih odbije. Ja mislim da dobro, nije mi se desilo u zadnje vrijeme. Vizualiziram, ako bi mi se to sad desilo, mislim da bi mnogo manje. Jer opet kažem, sa godinama bi trebalo, neki, nažalost, znam ljudi sa 50, 40 i 50 godina na nivou 15-godišnjaka, i to i znam dosta, ali ne bi trebalo da me poljulja. Ne vidim zašto. Normalno, neprijatno je, udar na ego, ali ti to racionalizuješ, neka prođe ta uvreda, jeli, na tvoju čast, ali na kraju, najvažnije, kao što sam rekao u svojoj pjesmi, svog Origano albuma, drugi singl, proba. Makar si proba. To je najvažnije, vjeruj mi. Da. Ajde, evo. Palači. Evo. Neću. Da li bi oprostio prevaru? Sad, u kom smislu oprostio? Da li bi nastavio da budem s tom osobom? Teško, oprostio bih joj kao čovjek, ovako. Ali se ne bi mirio? Pa ne vjerujem. Mislim, jako u pitanju specifične su situacije. Teško je reći, ja sam mlad čovjek, nemam brak, nemam iskustvo braka, nemam iskustvo podizanja masu djece, nemam iskustvo da si ti odgovoran za druge osobe toliko, osim ne samo za sebe. Tako da to su teška pitanja za malo iskusnije ljude. Zato što vidio sam iz svog iskustva da je to moguće. Odnos vjerojatno nije nikad isti. Sad što znači oprostiti? Da li ja ostanem, neću da li ostanem u braku s troje djece, da li bi žrtvovao svoj odnos sa suprugom koja zna da me prevarila, koja se pokajala. Da li smatraš, onda još jedno pitanje, možda potpitanje da ti pomogne da mi konkretnije odgovoriš. Da li smatraš da je prevara jedan vid izdaje? Ja smatram. Da, mislim, jeste. Jer ako ti nisi zadovoljan sa onim šta imaš ili ti treba neko pored te osobe s kojom si... Opet pitanje, ja stvarno mislim da je monogamija izuzetno teška i da nije svojstvena ljudima i ljudskoj prirodi. I meni je mnogo važnije da me djevojka ne izda na način da mi zabode nož u leđa, u smislu da me namjesti nekom, da finansijski me pronevjeri neku zajedničku ušteđevinu, da priča o meni loše, da te vrste izdaje, a da li je sad ono u neku naletu, neke strasti poželjela da promijeni malo momka, to je normalno, teško prihvatiti, to je stvar ega. Sad ćemo da igramo još jednu igricu, daj mi reket. Bukvar. Budvanin. Grudva. Bukvar. Bukvar. Bravo. Idemo dalje. Saksofon. Ovo je saksofon. Dobro se. Znaš da su te više složne i teže, no jednosložne. Jednosložna je nemoguće pogoditi. Staklorezac. Ksalola 300. Ajde opet. Staklorezac. Izvolite u salonu. Jedna je riječ. Staklorezac. Ne, mislim, mogu sad se zajebavam, baš si dobro usne napravila. Kao? Staklorezac. Samo, ne mogu, nema šanse. Ajde, idemo dalje, daj neku novu riječ, to ću sad. Neću da se upirajem u ksalole, ajde. Voz. Fokus. Foka. Ajde. Voz. I pizza. I bričevina. Ajde opet. I pizza.
Milica, pizza. Ajde opet, istu riječ. Ibiza. Marko, hvala ti najljepše što si izdvojio vrijeme za nas, što si došao. Lijepo smo se isčaskali, ispričali, bilo je zanimljivo. Svaka čast, ja sam isto uživao. Hvala ti na gostoprimstvu, na ukrasima, na vodi, na ovoj udobnoj fotelji. Evo ti jedna bajadera. Sad jedna bajadera da staje unutrašnji. Ali je se čuvaj sljedeći put kad budeš dolazio, onda nju da zamijeniš sa Rafaelom. Obavezno. A Rafaelu umeđu vremenu možeš da pojedeš. Stvarno mu bi sad valjalo pojesti. Da podijelimo. Pa, može. Dobra ti emisija i želim ti puno sreće i da bude što gledanija. Hvala što si me zvala. Hvala, uvijek sam tu. Ćao mahni gledalcima, ćao. Ćao tetka. Ćao tetka, ćao.